Altar. Re lokile. Timekeeper. Timekeeper. Bana ba kgoši bana ba tharientsho ke le tamišego ya ka gati ke re ke a lo tšha ke re pšhapša diatla yo eme go pela difatlhego tša lena ke ena kgothatso wa ga mašita go tšwa sehlopetšhao tša puku yeo e bitšago sebaka borena e ngwadilwe ke Mabele. Buka ya sebaka borena ke buka yeo ge re balelelago re tsenelela ka gare ga diteng tša puku re e le mo e le gore re hwetša magoši a go fapafapane le magoši a mararo a lola setulo sa bogoši ge re lebelela tlhogo ya puku di nyalelana le diteng tša ka gare ga puku ka ge tlhogo ya puku e re botša gore sebaka borena mola ge re tsenelela ka gare ga puku re hwetša e le mo e le gore ba baka bogoši mongwadi ebile sethakga ka bokantle ba puku ka ge re bona šomišitše mebala e mebedi e le go mmala o motala morogo le mmala wa namune re a tseba gore mmala wa tala morogo o emetše bophelo mola ge re lebelela ka gare ga puku re hwetša e le gore magoši a ba romelana madira ba tšeelana bophelo mola mmala wa namune ona gore leetša lethabo ke mo e le gore re bone mafelelong bana ba kgoši ba dula fase ba bolela gore ngwana kgoši o tswala ke timamollo mo e le gore ra bona monnageng o ile wa ba le lethabo wa ba le shebeshebe mongwadi ke sethakga sa polelo ebile ke sethakga ka bongwading ka ge re bona a nyalantšhitše banego ba gagwe le ditiro tša bona re bona kgoši lerumo e le motho e le gore mediro ya gage e tšhaba ke mang le mang mola kgoši makoko e le motho wa go ba le makoko wa go se nyake go theeletša motho ke fetša ka gore mongwadi ke setswerere ebile ke sethakga sa polelo ka ge re bona šomiša dika le diema tšeo re bonego di netefatša gore puku ye e ba ya maleba puku ye e tshwanetše motho o mongwe le mongwe rena ba pedi tshwanetše gore re tsebe gore bogoši ga bolwele bogoši ngwana kgoši o tswala ke timamollo gore bjalo bana ba kgoši ke re ke a leboga Ke a leboga bana ba kgoši. Adjudicators, we have Royal Learning Center Book Club, Royal Learning Center